Bantu bakithi angiphinde ngibingelele nginamukele futhi ngokuhlukahlukana kwenu nangokuhlukahlukana kwendawo enikuzo. Ngibingelele umuntu oseLimpopo, ngibingelele umuntu oKwaZulu-Natal, ngibingelele umuntu oseMpumalanga, ngibingelele umuntu oseGoli, ngibingelele umuntu ose-Free State, ngibingelele umuntu ose-Lesotho, ngibingelele umuntu ose-Eastern Cape, ngibingelela wonke umuntu weseBotswana kuphi nakuphi. Siyakubingelela futhi siyakwamukela lapha ke kwiMaswidi Media Production. Udaba-ke ngiza ngalo njengamanje-ke luthi-ke noma kukubi kumayakayaka kuKhuzani izinto ke zingafani neminye iminyaka ngokusho-ke kwabantu, kodwa inhlanhla-ke iyaqhubeka nokumlandela, inhlanhla iyaqhubeka-ke nokuyizela njengoba-ke mihla yonke kuwona wonke-ke amalanga elokhu ebikile ebonga encongcoza-ke kubantu abalokhu benithumelele izipho, izigwili, ngibala wena ge wena bani izigwili nje edumile zilokhu-ke zimthumelela izipho. Kuthangana nje besikade-ke simbongela-ke lapha kulezokuxhumana ngokuthi-ke uthole isipho esibiza imali engaphezu kwa-11,000 akasithole lapha-ke kuge uMpokangcobo uMapholoba. Kanti-ke kuthe futhi kuthangi nje esaqeda kubonga lokho-ke edlalela le ngiyacabanga ukuthi bese swazini beyophefoma-ke le, ngiyacabanga ukuthi nomthandeni futhi bekade ekhona uthena-ke edlalela-ke lapha nomntwana kaMangema. Hawu zangena izigwili-ke zakhona zama ukuthi fu ngemali-ke isamba esintahantaha. Uthe mayeveza umntwana kaMangema eveza kanjena, hawu ubengawukhava wonke umphakathi-ke wangakubo le eNhlanhla. Sisababaza lokho-ke njena uKhuzani mfokampoka sophinde futhi wagile esinye isimanga-ke laphana-ke hostile-ke okanye-ke enze ehlele i-album launch emilaphana-ke e-workshop Tagi, bese kuthi-ke izolo ibekade-ke ila eGoli-ke eJit Park. Hawu ugcwala okunjeyana bungabona abantu bengathi-ke zimpukane-ke zithe mbo laphana-ke ebhodweni lezinja. Ubungabona wena mama omdala, wena baba omdala, wena ngane encane, wonke umuntu megcwele lapha bekumayakayaka. Kuleli viki nje siphuma kulona impilo kaKhuzani ibinhle kakhulu. Awuzibonele phela ukuthi-ke lesamba abekade siphethe besingakanani. Bafowethu kade ngidlala la eSwazini, ngithe ngiperform stage, futhi ngashaya iperformance le ngiyijwayele nje phezulu. Bavele bazongikhangeza imali nje ukubona nje angani uthi imalini, bukani nje bukani imali engehlela la stage le, imali nje engehlela la stage ekuzalwa la umntwana enkosi la, ngavele ngehla nale mali stage, ngehla nale mali stage la. Hayi ngiyabonga kakhulu, hayi ugazi into yami ngazalwa nayo, ngiyathandwa lokho futhi akekho ngakushintsha ngoba into engazalwa nayo iwumbala wami. So nje bafowethu ngiyibongela mina, ngiyabonga.